खुलुमखा Joto khajani chiprasha lokorogno ani hamjak mong te chibaya farhoro taklai Tring Bisi palaina bagi ang Pramita Reang phai tongo 21st December ro Khowai Athaibari amchayo Joto no ang kobongna musongo phai palkhe tongthok Tring te Bisi katalno lamsogna bagi hambai Taklani Tring Bisi katalno yasak solene bagisin Joto khatong khajang lejak takute bahusong ang Milton Deberma Joe Martin nibo sinizago tai awahaikeno Norok hosting yang phaitongo Ramchandra Ghat by Khobjak Khwaya Athaibari kamyo ang phaitongo so sing Joto aro phailenai tai Norway baksa sing Tring Bisi katalno yasak solene 21st December so don't forget to be there at Athaibari. Sing Joto arano pal kay malaleye Tring Bisi katalno sing yasak solayan. Ready? Hello everyone. I'm Rupesh Deberma. Final 21 December of Haitongo Athaibari amchayo Tring celebration khaina baginai. Ang Haitongo Chini achai ma hai bain bai so je music lover music jajangai borro norok phaine chungbai Tring no celebration khabe bai di mai thothok tong thothok dudum dadam ke phaide chung Tring no palai lai nai asugnu norok phaine ta pok di hambai Khwlainani salkisang deberma Haitongo norni Khwai Athaibari ho Norway baksha Tring Bisi katal palna bagai on 21st of December so don't miss out dakino malinai bye Hello bye this 21st December 2024 khatang sedang so Haitongo Norway baksha Tring Bisi katal palna bagai so Kwrwngwi Kwrwngwi along with Jeli Pramita Reang and many more so be there Hello Khowai, ang Sorgosri Deberma, ang Haitongo Nuknai 21st December, Athaibari o Chini Tring Bisi katalno lamsogna bagay, tai Norok Joto no koyo phaidi, jung Joto no pal baksake, Chini Tring Bisi katalno lamsoglayano, Joto no belai ke hambai. Hello everyone, Khulumka Joto no ang Basrang Deberma, Haitongo Final 21st December. Norway Baksa Rachap Mung Musang ni Bising Tiklai Ache Maha Musical Band by Baksa Chini Tring Bisi no sing pal ge yasa sonani bagai awan bagai ang kobongnai Joto no na pandao phai chung khatung lanyai thai nga ke Khwai Athaibari hamchayo तो त्रिपुरा मैं हूँ जेली का ये तामिन और मैं आ रहा हूँ आपके शहर लाइव परफॉर्म करने 21 दिसंबर को डेट इज ट्रिंग फेस्टिवल 2024 और वेन्यू होगा अथाईबारी रामचंद्र घाट खवाई त्रिपुरा गाइस मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों से मिलने के लिए और आप लोगों के लिए गाने के लिए तो आप सब भी आइए और हम इस शाम को एक यादगार शाम बनाते हैं याद रखिए 21 दिसंबर ट्रिंग फेस्टिवल वेन्यू होगा अथाईबारी रामचंद्र घाट खवाई त्रिपुरा तो गाइस सी यू ऑन 21 दिसंबर छेड़ेंगे हम तुझको लड़की तू है बड़ी